Uma ningavumelani cha nakhona anikavumelani kusho ukuthi ke uma singasavumelani sesiyayijuba peacefully nemkhulu lokho ngicabanga ukuthi especially kuma 2000 bangaba nemakhaya lamahle kakhulu lanemthetho makhaya lanengcondo because nyalo basehlathini ngoba ngathi ukuthi okay lo muntu lo ngibe ne contract naye for 2 years 3 years wonke umgomo ubeka uhamba ngendlela lenguyo futhi la ngize semuntu lo vele lo soyiphusha impilo yabo yani ukuthi ngisesemuntu ngimbeke endlini after leyo contract leyo lo muntu sowucala kuveta buye nabakhe la emagcekeni angithi lo muntu uma umthatha akakhombisi okay lo buyena ba lama true colors basho njalo ngefundzeni abe seku aveta late sekambe isikhathi ngamagama ubiyele ku default settings ubiyele ku default settings ene wena le default settings mkhulu awuyadi awukhoni kuphila nale default settings awukhoni mkhulu ngoba this whole time this person was putting up a face aphila impilo yokuthi ufuna attractor wena ungayazi ngiyakuva mkhulu bevisa lento and ngiloko ukuthi uma sesingena emshadweni lapho uma sebakhuluma lapha labantu abadala especially abasikisana amakhekhe babita ukuthini kambe laba bakhulumela indvodza bayele namakoti ngiyakubona sekubaceza lapha egcekeni basikhethile khethile mufike leso sijecaka phela that is why wena mkhulu uma kushadiswa phela mkhulu vele kuyasayina lemaphepha bese ahanjiswa aya lapha ku home affairs kuyawubhaliswa sekubuya certificate yes manje ke usibasope kune certificate letikhona la emhlabeni lengiye ngathi tsanzi mara tikhona kune certificate sokutalwa umuntu makatalwa unikwa certificate kodwa leso certificate asiniketwa yena asiniketa yena yasakhe mara asiniketwa yena handed ngiyakuva mkhulu ne certificate sokutalwa akatrain akabhadali imali mara une certificate sokutalwa ngiyakuva mkhulu asik training sokutalwa sekuba ne certificate sekufa naso siyakhishwa leso certificate asiniketwa wena leso certificate siyafana leso kutala le certificate oyithule awukhiphi imali akuna training bese kuba nale certificate lesilamkhathini lesi angeke yabale sabo matriculation nema degree lokho I training you go through a process bese kuba nalesi certificate naso salapha ku home affairs ngikhuluma ngathi ngileta ku home affairs lesi basisemshado siyabhadalelwa uyasibhadalela mara side I training asinayo ufika ubhadala phakathi ngi20 rand ngathi imali kuma 150 akuna training wena so uniketwe certificate